اما حالتایی شد که نزدیکترین شخصیت ما رو در دو تنگه فروخت و همین خاطر شما به زندان رفتید؟ وفا کردم. پس برای چی میخوام؟ نمیدونم نصیب دانسته چون همه قمه کنیم یکم تا دچانگه نمیخوام. خلاصه گپ که حاضی دیگه ما دفعه نداره که دیگه یا با سگان زرد باشن یا با گرگان سیاه. چیزی بود در گذشته بود گذشت. رفتی تو با دلم زخم گذاشتی و تنهایم کردی. کی مانع کارهای فعالیت شما گشت؟ همه چی رو آشکار گوید یا میترسه؟ نه نمیترسیم. در انتخاب دوست خطا غافلیم. بودن دوستایی که حالا bayrakcha در دست شما هستی؟ bayrak در دست ما. نوبت رسید. هم جای bayrak نیافتیم که در کجا ما نمیشه. خداوند بعد از چند ماه خبر میشنویم که توی عزیز خان مهاجران عزیز حجتاتون بود شده است و شما راهی چگونه برقرار کردن آن را جستجو دارید. پس به شما توصیه میدیم که به شرکت بخ مراجعت کنید. آنها با ماشین‌های خوب و زمانه‌ای شما را از گرانیسا گذراننده حجتاتون را در یک مدت کوتاه حل میکنند و این چنین 500 روبل سکیتکا دارد و از نام کانال مهراب سلام فرستادن را هیچگاه فراموش نسازید. با شرکت بخ همیشه مشکلات شما حل خواهد گشت. ما با سلام اومدیم، با یک سلام گرم و صمیمانه بهاری، با یک جهان پیغام، با یک جهان مهر و محبت نثار شما تماشابینی همیشه فعال کانال مهراب را. اینک برنامه ستاره ریز است. مهمان داریم، مهمانی بسیار هم عالی قدر، خوش صدا، اونی که همگان دوست می‌دارند در بین جوانان معمول و مشهور است. عزیز خان رضا هستند. خوش آمدید به برنامه ستاره ریز. سلامت باشین، رحمت که قدر کردین، دعوت کردین، بهار اومد شما را صفا آوردین در سنت ما. تشکر زیاد. بار دیگر بهاری پرسبز به یکایک ما و شما مبارک باشد. و در این روزهای بهاری عزیز خان چی حال و هوا دارید؟ راستی گپ با فکرم پیش برنامه را مصلحت کردن. شما میدونستین که من در بیمارخانه بودم؟ بله. و حتما برمیگردیم سر این مسئله. شما گفتین یک برنامه و من این خودم میخواستم و راضی دادیم. عین حال در برنامه شرکت داریم. تشکر زیاد. سلامتیتون چگونه است؟ وضع سلامتی اونقدر خوب نشد از روزی که از فدراسیون سیرسی آمدیم. نمیدونم بود هوا عالی شد چخیلی که از پای پر زده خودم رو بد حس کردیم و اون خاطر خواستیم کمتر در حال توبه شوی سلامتی خود باشیم. دوستانتون به ما گفتند که خبر دادند که ما خبرکش رو نمیگوییم ولی گفتند که عزیز خان از یک بیماری سخت رنج میکشد و اون بیماریش گویا که توبه نمیشود. این چی بیماری است؟ نه که کانکریت نگپ زنید. دکتران در همون معاینه چی دریافتند؟ حسی نفس تنگی داشتم بسیار وقت. یعنی اسما این بیماری ما بگیم از سال 2018 19 مرا ناراحت میکرد. اهمیت نمیدادیم. هر خیل داروهایی که مثال درد میگرفت ما معالجه میکردیم. پس اون هم خیلی بیماری اوج گرفت و بعدا دیگر نشد. نفس تنگی بسیار شد. حالمون بزیب میشید. تست به حال میشیدیم و همین خاطر یک کورس لیچینی خوب بگیریم خوبه که با سلامتی خوبتر میشه و سلامتی درجه اول میایستاده است در زندگی. بله. فکر میکنم یعنی در خوف نیست. نه شکرانه خدا. تنی آدم به درد نمیشه و خداوند که درد داد با حتما شفاش میته. ما باوری کامل داریم که همین دعای مخلصان شما سبب میشود که شما از این درد رها مییابید و با آسانی با پای خسته باز به صحنه کلام برمیگردید. شفای کامل باشد عزیز خان و میگذاریم به بخش سوالنامه ها. عزیز خان اولا سوال ما چنین است که در کجا بود و چرا بینام و نشان گویا از صحنه کلام رفته بود؟ شما میگید که بیمار بودم. فکر میکنم که بیماری شما تو 1.5 سال دراز وقت گرفتگی نبود. شما در این وقت چیکار میکردید؟ در کجا بودید؟ زیاده از 1 سال در فدراسیون سیرسی بودیم. در چند شهراش بودیم. سفرهای هنری داشتیم. باز کمبودی های زندگی، مشکلی های زندگی. اساسی گپ همین که فکر میکنم که خداوند یک سنجش به سر هر یک بنده میاره و هر یک بنده از سنجش خداوند میگذرد برای شناختن دوست از دشمن فرق کردن، سیاه را سفید فرق کردن. بله. و همین سبب شد که زیاده از 1 سال من در فدراسیون سیرسی ماندم و بسیار کسا را شناختم
ва бисёр чизҳоро омӯхтум дар таҷрибаи зиндагии худам. ва шукронаи худо боз дар Тоҷикистон ҳастем, боз ҳавои зебои баҳориро мо нафас мекашем. Гузашт ҳамаш. Нагуфтед ки дар онҷо чӣ кор мекардед? Ба ҳамин қатори муҳоҷирон кору сохтмону ҳамин хел? рости гап ҳам ишам кардем, ҳам санъатшам пеш бурдем. бештар ба кадомаш шумо андармон будед? бештар дар санъат. ҳар шаҳрҳо консерт медодем, дар хурсандиҳо будем, дар маъракаҳо будем. боз саломатиам каму беш тавобат кардем, аммо мулки бегона бегона аст. ба он дараҷае ки мо мехоҳем тавобат кунем нашуд. бигем зур мо нарасид, қуввату тавонои даст мо намерасид ва бо давом додистем дар Тоҷикистони худмон. чанд сабабо дора. дарди ҳар кас ба якдигари афсона мегӯям хелдан. то ба чашми худ набинӣ бовар намекунӣ, яъне гуфтан мехоҳед. ва мегузарем ба бахши саволи дигар. ба ҷоду бовар доред? Не. имрӯз духтарҳои ошиқ метавонанд ки барои ба даст овардани дили овозхонҳо, хусусан азизхон ҳама корро кунанд. назди мулло медаванд, тумор мекунанд, дигару дигар. яъне ки ба илми банда мегӯянд, хара мебандад. шумо наметарсед ки ҷоду мекунанд? ба гуфтаи шумо мара ҷоду кардагия. мумкин аз ҳамин ҷиҳат шумо аз пой афтидед ва имрӯз дар беморхона бошед. ман чизе ки аз худованди худам бовар дорам, ягон бандаш зарар расонда наметавонад. ва чизе ки дар дили ман ҳаст, чизе ки ман худам медонам, агар худованди ман нахоҳад, аз дасти бандаш ягон кор намеояд. ман фақат ҳамин қаша гуфтам. не ки мумкин бошад. мана рафиқои худам гуфтагиянд, одамои бари худам гуфтагиянд, роҳу равишам бо фалон тарз мешавад, ихе мешавад, духе мешавад. не ки ман рости гап на ихлос дорам, на ягон чиз. фақат такя бар худованди пок. чизе ки аз ҷониби худованда барои банда ҳамчун як тӯҳфа мешавад. суруди лайлиҷон закасной буд ё ба хотири оғӯши гарм ки як шаб бо ӯ буданд, ин сурудро ба он духтар тӯҳфа кардед? честна гап занед. бету эй лайли. суруди бету эй лайли дар Тоҷикистон омода шуда буд. зиёда аз як сол ман вай суруда дар архивам дошта будам ва вақте ки Лайли Табонуро мо дидем, ман фикр кардам ки ҳамун духтар дар ҳамун клип мувофиқ меояд. ман дар вақти сабти клипам, дар интихоби сурудам, агар то матни дилхоҳма наёбам, то ягон саҳнаи даркорима, то ягон духтари даркорима ман наёбам, ман айпай кор намешавам. ман ҳамун имиҷи, ҳамун стила дар ҳамун духтарак дидам. ман нисбати ӯ духтар ягон ғаразам надорам, ягон наздикиам надоштем. дар Москва ки буд, вай дар дигар шаҳр буд. вақте ки омад дар Москва, мо пешниҳод кардем, рад накард. духтари мефаҳмидагӣ сабт кардем клипа, пешниҳод кардем. ҳамин гап. ҳамкорӣ доштем, фақат ягон наздикӣ набуд. имрӯз духтарҳо метавонанд ки барои ба даст овардани овозхонҳо бо пул ӯро харанд, яъне ба кадом давлати дунё гӯянд мебаранд, мошин мехаранд, хона мегиранд, ҳатто барое ки дар оғӯши онҳо истанд. ин хел ҳолатҳо дар шумо рух надода буд? не, мода нашида. пас барои чӣ механдед? намедонам, насиб данеста, чун ҳамин қам мекунем, ягон та дачангак намехандем. худо хоҳад дар ояндаи наздик ҳатман ба дасти нафаре меафтед ки аз ӯ дигар халосӣ надоред. мегам ки аз дасти панҷаи худо намонӣ. акӣ ҳар ячи вақту соат дора. мумкин ки хай дар оянда бошад. мумкин ки мешиду мо кору дигар ранги дигар гирифт, нашуд. хай ҳар ячи насибу тақдир. ҳамсину солҳои шумо аллакай фарзанд доранд, оила доранд, зиндагии хубу хушбахтона доранд. азизхоне ки мақсад аз чӣ зебу аз касе кам нест, чаро оиладор нест? чаро зиндагӣ бекамбудӣ намешавад. шукрнои худо, оилаи мо ҳам оилаи калон шид. бародарам соҳиби фарзандон шид. падару модарам ба як синни соли муайян расид. бо навбати мо ки моро бояд мақсад ҳоло байрақша дар дасти шумо ҳастӣ? байрақ дар дасти мо. навбат расид. ҳам ҷои байрақа наёфтаистем ки дар киҷо мо наёшага. худо хоҳад баъд аз чанд моҳ хабар мешунавем ки тӯи азизхон ҳам шуда. насиб иншоллоҳ, насиб иншоллоҳ. арӯзи нияти интихоб нек ҳаст? ними давлат. не оле дар фикри гуфтгӯ, ҷустуҷӯ. оли ман мехоҳам ки як бор дигар чӣ хеле ки Азизхони Ризо султони ишқ мегуфтанд, гӯяндаи ормонҳои дили ошиқон мегуфтанд, як бор дигар муаррифӣ кунам, баъд мумкин дар фикри иш бошам. барои ки ман дар ҳамун сатҳе ки мехостам
мерасидум не ки якда хатогиҳои зиндагӣ якда чи сади роҳ шид якда нофаҳмиҳо ман намедонам охири замон аз наздикои худам бисёр зарба хӯрдум одамое ки бовар мекардам сири дил ман мегуфтум дар ду танга маро гоҳи вақто шид фурӯхтанд гоҳи вақто шид дастгирӣ накарданд гоҳи вақто шид пас заданд ба шаъну шарафам бозӣ карданд не ки чизе ки худованд обуро худованд метавад обуро худованд мегирад. азизхон дар чашмони шумо ман бисёр чиҳоро хонда истодам. шумо ҳама гапҳоро гуфта истодед вале бар замин шумо махфӣ яъне пинҳон карда истодед. биёед як коре кунем ки ҳама чи конкрет мебошад. ҳар чи дар дил доред ҳаморо гӯед ки шуморо шикаст дод ки шуморо зарба зад ки монеаи корҳои фаъолияти шумо гашт ҳама чиро ошкор гӯед ё метарсед? Не наметарсем. дар интихоби дӯст хато ғафилем. буданд дӯстое ки ман бовар надорам ман дар ҳолатҳое буд ки бегона тамоман мисол якум бор қати ман рӯпарӯ мешавад ё як бор ҳамсӯҳбат мешавад дар ҳолатҳое ки вазбинтарин маро дастгирӣ кардаганд дар тарафҳои мулки ғарибӣ будем. сад агар давлати пешрафта бошад барои худмон бегона аст ҷои бегона аст. аммо ҳолатҳое шуд ки наздиктарин шахсият моро дар ду танга фурӯхт. ба ҳамин хотир шумо ба зиндон рафтед? Не, сабаби зиёд мондани ман дар он тараф ҳамин буд ки ман бояд бишиносам. қарздор будед? Не, ҷиҳати саломатим ғам дод, рагуми зиндагӣ шидем камтар, сиёҳ рай сафед фарқ мегуфтем. ба ҳамин хотир сабабаш ҳамин буд ки камтар мо зиёдтар мондем не ки шинохтем. солҳо бояд бигзарад то бидонӣ дӯст кист, марҳамат кист ё ҳамин нафаре ки дар барат азиз медориш оё азиз ҳаст ё нест. бале мегӯянд ки ҳамин ишқу ошиқӣ бегапу чап беовозаву дарвоза нест. яке мебинӣ ки ба ҳам пайвастанд васл карданд ба висоли ҳам расиданд дигаре мебинӣ ки шикаст хӯрда душманӣ ҳам шуданд. ишқ шуморо чӣ гуна пешвоз гирифт ва чӣ гуна онро хотирҷамъ кардед? ки масъалаи гапу чапи мардума бигӯю акаҷон тамомшавӣ надорад. то вақте ки будем хуб будем а вақте ки камак камбудии зиндагӣ шид ки фаҳмидем чӣ гапу корай хулосаи гап ки ҳозир дига мада фарқ надорад ки дига ё бо сагони зард бошанд ё бо гургони сиёҳ. чизе буд дар гузашта буд гузашт. ба ин хотир ман дига дар бораи ишқ ошиқӣ намехоҳам гап задам ака. не нагуфтед шикаст хӯрдед ё ки ба ҳам расидед Не, ва то ҳол идома дорад? на инаш на онаш. гӯш кашидед? Аломати савол. мегузарем ба саволи дигар. садои зинда аҷаб маззае дорад мегӯянд. биёед дар ҳамин фасли баҳор ки фасли пурсабзӣ аст 4 мисра суруд аз ҳамон репертуари сурудҳоятон замзама кунед то ин ки як роҳату ҳаловат барем. сурудои нав ногуфта намонад ки зиёда аз 10 суруди нав омода кардагим баҳри ҳамаи тамошобино ҳамаи мухлисое ки ман дорум боварӣ дорум мухлисое ки агар дар як сол як дона сурудам бурорум мара бар ҳамун мартаба қабул мекунанд акаи Рустам ҷон. бале як суруд омода кардем дар фасли баҳор пешниҳод мекунем. ма ки мерам кӯчатон оча ҷангу мекуна ой ма ошиқат шудам мардум ғайбат мекуна мардум ғайбат накуне ин рӯзо мегузара ой мо ҷавонеме ҷавонӣ мегузара ой мо ҷавонеме ҷавонӣ мегузара худоё кош ки ошиқум намекард ба дарди дил гирифторум намекард худоё кош ки ошиқум намекард ба дарди дил гирифторум намекард чунон сӯхтем дар ин рӯзи ҷавонӣ чунон сӯхтем дар ин сини ҷавонӣ худоё кош ки пайдоюм намекард худоё кош ки пайдоюм намекард ма ки мерам кӯчатон оча ҷангу мекуна ой ма ошиқат шудам мардум ғайбат мекуна. биёед ба ғайбати мардум дигар аҳамият намедиҳем. дар ҳақиқат ташаккур мегӯем бисёр ҳам садои хуш доред садои ширин доред ки ба гӯши анҳамаи тамошобини мо форам аст. азизхон барои шумо пешниҳод созанд ки дар зиндагиву дар фаъолияти кориятон се чизро пешниҳод мекунем: обрӯ, пул ё ин ки шӯҳрат.
شما بیشتر کدامش رو به سوی کدامش میدوید؟ اگر هر سیش باشد خوب است شاید. لکن آبرو، حرمت، عزت هستن. اذیت دیدی من بگیم صنعتکاری هستن که میشناسن، اما زندگی پس پردگی او تماما دیگر چیز است. بله. گاهی اجاره نشینن، گاهی مثال تمغه سبکرو ندارن، اما یک نگاه مخلصا، یک خنده مخلصا فکر میکنم که تمام همون وزبینی ها را پسی سر میکند، نمیتوبه در نظر هنرمند. به این خاطر آبرو، حرمت، عزت خلق فکر میکنم در جای اول میستن. شما بوری پول هم از رول بازی میکنه، شهرت هم رول بازی میکنه. بگیم هر سش مثل یک زنجیره به همدیگر پیوست شدگی، نکی قدر قیمت حرمت عزت این در جای اول میستن. بله. و در آخر میخوایم که یک سرودی عاشقانه خدا در همین فصل بهار به کل عاشقان روی دنیا ببخشید و با همین برنامه رو حسنی انجام میبخشید. سرود همین خیلی است. عمر به هم دل بسته ایم اما جدایم و جدا، یک لحظه دیدار رسد آن هم شود صرفی ودا. خاموش چون ستارگان تا بیم به هم یک نظر، چشمانی تو گوید بیا، چشمانی من گوید مرا. عاقبت به عشقم زار میگردی، تک و تنها بیمار میگردی، میانی کلبه غم نشسته دست به دست افگار میگردی. دامش میبروید. تماشاچیان عزیز، بگذار زندگی شما همیشه چون بهار پرسبز و پرشکوفان باشد و همیشه خاطرجمع باشد، خانه آباد باشد. خیر.